Abusiafo ene adofonom mema obibia akwaba ede eba too much GHS musumfo moni aba ekeskapa nenenso minimo edi ehye na nimsese empofri mu anasese mi ba moso anadwofen ya na chese mo nimse ye breaking news aba beto yap no so ene mede baba besomo ama wo man Ghana won suso wo hu de ekoso wo woman emu ne wo momo achichi benche obi anso so ate ekoso na wama wani ada honum na mpaebo ne esufre ene yede begu yenyame so a yetimi aye ne sa pepe na ebusiafo said the mamunim no tuma de dan da ye kase we are your number one loyal and credible channel na ene dey rehosem ebebeto yap no so awiafanum ese yem papa former president Jerry John Rawlins watwa nananom ewo ensiedu anachese hu ne se dubna kase na etu wo man Ghana mu a ede arehosem a chese na yenda endwe yenka bi nhyimu se sa arehosem we ebesi mi esi na nsusu esiye na nsu de amano amaya asem krampo se yankasa ya mame a chese wo former president JJ Rawlins ne yire nana Konadu Agyemang Rawlins si amene wo kasa yi edie ye mame ya rational edina kwa kopiemu ewo ayaresabia ni nyina akomayare bia wo claim se eno na ayeden abaye brofo kasem ye kan se heart attack no eno bi na enya ye mame ye no nti abusuafo atwene dese edino akwakopiemu ewo ayaresabia na ayaresabia kro a woje ayarehwesese edie entimi ememeto edwane ye nimse yam papa ene dai a owuye na nensem bebeto edwase Kolebu teaching hospital ho ena wokokowu etoye na enchemu bie mesa ba ye ma yete ase yesem yare ya na se yare bebe chichire o man Ghana 2020 ya tese yenye ye hu twabre COVID-19 yi enu bi ne kun ye papa no amagana fo susu edwense enam say ye mame ebra na ye papa eda ayaresabia wone ne ma na wo mu de hospital ho atrentwiem na chese wo mo eba wo mo hwese de ye papa ho ebeto no enti say ye no kra de say eyampa say de ye tete ne say COVID-19 eneku former president Jerry John Rawlins dia na enie na wo mo empopo wo muti wo mo so ebegina so aka say ene ebia na ye mame nsuso it is alleged say enie na ye mame nsuso wono nsuso watimi enya yare ni bi enam akoni abadia wodi ye ewo ne hokani Jerry John Rawlins ho ebra na chese wodam ayaresabia na yenim say ye papa yi wo ye at the age of 73 years ye papa wa bone homodin ye pa ba na mamuo mu a wabu bi nioma akoso na nso di nyina mu no nipa ebeye bi wa meye ni nyina se wanye wanyi wa asia ya monokronom wa ye bi oyeden ya nipa de mfomso ewo ho no be ye nioma bia ensefata enkoye mfa mebinum nanso ni nyina mu no de wa ya abo man Ghana no yeda so ejina so ede eyeden ekai no nti ensem bebeto dwana chese akoya areho se na se aye maame nsuso de ababa bebomo se ya rashe no ede na kopiemu ewo ayaresabia wono nsuso eje ayarehwem na ne aye besre ahwefo adofo abusuafo nyina se moma yenka yegidie mbom na mpaibo bia yentimi embom emfa emaye mami because se nche ye bia se de enim no last month October ena yam papa awanya ne baby kwa say JJ Rawlins wode ne mame ekokope na chi kurabie enso hwa ene se papa yi nsuso ato nananom ewo ensedu na se ye beye asan ayenhwehan ahwere ye mame nsuso ede na chese ebekwa ye arehosem ebekwa ye enibresem ebekwa ye chese ade a yenda dwen ho na se bi ensi eda ewo ye maimuntima yemfa mpaebo entai busua yi echi se de be ye mame
obi betimi anya eye ahoden because ye papa wuye eye shock na aba eye no so na wondandwen na wonsusu ye sem eye den a wo de nka omu nyina wo mu bewu eye ade a wo mu enim sansenya de se nipa obekire bo wasasi eso nanso se de ba ne empofiri mu ede ema ye maami no ama wo no susu no sese ne dabre mu enye kra a wo behia eye mpai bodenden a ye betimi abom ede aboa eye ono na ne nyina mu ne ye ma abusuafo susu eye hyeden na yakọ enso se wo mo enhye wo mo den omo ho den na ye den a ejabi wu a ejabi wo hoi wote ase ewie too much afefo se de medi kan se de papa yi ewu esi ebaye yamfa nkame mo na videos ni enoma ekoso nyina ye de ababa beso mo no na ye ma media nsusu ye ntimi entna ye to so se ye kan ano atomo abraye nkahwe emfa ho enu nti ene ye de eye de ababa to dwe eba beso mo na ye ni di ensem no susu echide bekwa kwakosi bia no ye de beba ababa beto eye etiefo ne ahwefo mo susu manim na mo hunu eye bia ye maami wo ne dabre mu sese se de etie se de nioma eko se de busua efa eye ensem ne nyina no ye mfa enkame mo de biara eda enti stay tuned to eye tuma gh so won subscribe to your channel na ene na wo hwere nioma subscribe na ebi musumia adoma na ewo enche no like your videos na share say the beya yenya upload video bia won susu wetimi enya notification ewo phone or laptop anasa or television so na ne chese won susu wetimi ne yen e de eye enkita ho wo aginche bi wo comment bi susu ye bi de opese won fa entoa eye ensem aba beto edwa yi so no susu no utimi e de bebe etu edwa e de maye ne bekenkan e de ama won susu pepe ebusiafo me amedi dwumade hu chia me midi e de akua sikapa moma yenka ye maami wo mpaibo mu na ahoden entimi ensan embra emu bi because say de ohia ene eye ye mpaibo aha ene di dwumade ni esi desene ye betane hia makramo